Yada se yemo kwa baby Adom TV Badwam dwumadi no eso yada sister Sunday bi oye guy yada na se papa say odi ahosepe no abreye na yadwoda edru dwoda se ya Erade Adom nti okra o C4C Homeopathic Hospital ho emo ba na ebedi enkomo na nnadwo nso ye ba be kasa fa chronic inflammation e wo bi e chronic ho crown crawl e wo ho ti Dr. George Esiama Junior e wo ha Baba boy. Do yamo akwabe. E bi aboko de. Yanko pardon. Enyame asebeyi. Afakora adwuma na den. Nenso wahwefo no watiefo nti. E beto so na minim se chronic inflammation. Inflammation na ngasa ye den. E na ye wo ne chronic. Yo, ste fia me da se. Enchia koma obi biara titiro C4C ejumafo nyina. E na obi oji ayarhwe wo C4C. Yes, ye can inflammation and the eke nyina ne say Nyankopon ama your body no special way or they respond to nyoma ompe. Okay. Enti senia o body ne be respond to nyoma ompe no na your friend say inflammation. Na ideally no nipadua no ye wo special cells bi doso but miensa edi marketing pa ye mast cell, macrophages and dendritic cells. Cells we nyina wo nipadua no emra bibi beba nipadua no ma empe no na cells na start ye ejuma nti ejuma omo ye ne say omo release chemicals bi ye frɛ bibi histamine nti histamine no e release ya na akɔ blood vessels ni mu na ebie blood vessels na moja bebre akɔ sɛ ne ebe ya moja na contain white blood cells no ebe kɔ bebi a problem no wo no na akɔ kyekyere problem no na edi ho ejuma enti eno na chemical na ekosoro no ema o body respond nti sa response na o body ni benya no e na ye frɛ no say inflammatory response enti niti awamo no inflammation e special way a body no e diagnose no ho say yare bi aba no na eno na we ntie na ye kosoro a na be ye chronic na dey how abrani pedua no I see. Yeah. You na na be cause saade no yeah nioma bebre na koso ye cells no almost ye omupra nti fa ne say bia bibi atwa wonsa cells na wo wonsa no epra ebisu wo hɔ a na infection to say microbes bi to say bacteria fungus any protozoa na de ka ho ni nyina no omunya kwan betena wo ni pedua no mu a omutumi sesane oma nti woni pedua no so try to fight it no na ma wa react ebisu wo hɔ a na wo hyper sensitivity na de can say on say obi a wo allergies eduane bi wo hɔ a obedi a obohu say na wo body no enye wo ye obi kra timi dware nsuo na no ho keka no obi so wo hɔ a na som keka no ne mu keka no na ni apru nsuo ni nyina science our body no e kyerɛw nti wo say ohun allergies any eduane a wontumi ndi eya mpɛ mebre no me catch some of my clients say better say obɛkyerɛ wo ho kakra wo eduane ndi mu ansa na akɔda emergency esan say okoda emergency wakɔ function ase na obi adidi but wo de onim say ade a wo eduane mu no body ne mpɛ but no force we di bohu say na react nti say we hu saa ne ma ne nyina etimi e de how kese pa nti ano saa no bede mehu bede reaction bede be mehu say benya bi a chronic inflammation. Yes, before I be chronic no, now I pass it through the acute stage. Nti mpem mebre no, acute na be ma signs ne bebre. Ba we hu ana akoda ne chronic. Nti chronic no mpem mebre no de ba ne say o temperature no kosoro. Ya obi bi e friend no parogens. Say acute no start say ye ejuma, acute phase na start say ye ejuma. Na we ntia parogens start ba. Ewo chemicals we dey am fan chemi anofe. Chemical bit is interleukin 1, tumor necrotic factor alpha, and I have interleukin 6, interferons. Chemicals be bring pedua no. We nyina no produce wa na akwa adwen mu. Na catch hypothalamus and say nioma bi akoso woni pedua no mu a ache. Nti ye bibi ma ye. Eba sa abo hu say wo temperature akosoro. Apart from temperature no bi so wo kra eduane nya na kono. Nti your condition bi a your friend anorexia nervosa.
why nervous anxiety as on hotete nti udidi obi so ho kra ondidi kra nti na ma ne so ye de eti bebre obi so ho ha se emwa no kotena wo lungs mu a na e ma wo bowa okay your special cells be a friend of goblet cells ewo your system respiratory system nti se ye fi ba oni pedua no a na we produce mucus ya mamai no nti mpeme brobo hu se wo bowa your body ni na e ka kire wo se bibi abem nti obo eyi epie eno na webo wa na wo hu se flames di ekire eya mpembe bre mu kura nyimpie na wasan de akonim na che se body ni way o ya de an ompe eno na ya mpembe bre no e de o ha ba ebi so o kura o pressure to me kosro okay your bibi e friend no basal cell activity we cells no ehu se nioma nkoso ye nti e multiply tentem okay ti e ba sa ho aye hye no na o akoma no zo bon tentem na wonya tachycardia na che say pulse no more than normal e ba side your how bro condition mi sukra ho your friend no somnolence na che say obeye so weak eti uti ho odi nkomo kra na wo da ni nyina no because of chronic inflammation and hypertrophy. Wow. Hey serious so nti we na ho complications here there say bia e ball kokko no me ade no one pay attention and who soon so to say Sophia, to be very serious and honest with you, complications of chronic inflammation e ha dwempa. Medically, Rebecca say eno na basis of yare nyina. Okay. Nti say when tie your body na e how. Your special protein do any pedua ma your liver na produce. Your friend C reactive protein. Eno na boa na say o bacteria or system mu a na ahwehwe no na ehu bebi ewo na ma white blood cells na kwache no na waye no ho ejuma. Enti say C reactive protein no kosuru bebre a emwa it mean ma coronary artery disease. It means so ma myocardial infarction. The air can say o muscles na wa akoma no ho no onya mogya ye enti obenya problem. It may cry lead to stroke. It may cry ma onya problem wa adwene mu. Apart from C reactive protein no e produce bibi so a friend fibrinogen. Enti say infection no ana say inflammation no asa akọ woni pedua ni nyina mu no sa adwen no so e ka kire o liver so on release sa fibrinogen no enti fibrinogen no so ba na ejuma ye ne say upra eni kwan say bleed bebre enti eno na e clamp no but in this case abedoso enti e ma wonya de friend Rolex just say clamp no ye bebre eno bo hu say ye measure o blood ne kakra doctors will be your friend ESR electorate sedimentary rate nti ye measure bo sa kosuru bebre na che say kwa lead to arthritis nti mpem bebre no obo won say ye fa o moja kakra na o uric acid that does sometimes na ye inflammation and a kotwetwe ba nti inflammation no so to make kotwetwe arthritis ba ye di nkomo about septic arthritis pe eno aso na kotwetwe ba. Okay. Apart from this production also so also produce protein be a friend hepcidin. Your iron protein a friend hemoglobin. Woni pedua no na hepcidin no and the binding to that protein no na ma yenya hemoglobin no hepcidin no so kofom. E kofom a obonwe say why anemic. Na fe we define but now also so e produce thrombopoietin. Eno so na beboa na ama omoja na clot fine. But in this case, ebedos one na wonya thrombophilia. Another case we have friend leukocytosis. Your blood cells no white blood cells na wonya from leukocyte. Ebedos bebrea. And also your how bro. It may lead to cancer. It may lead to diabetes. It may lead to problem with the brain. And basically inflammation here. Most of the condition are you because of inflammation. Nti when na ya ken ya ba C4C Homeopathic Hospital betimi aboa. Yewo Yankopon Adom yewo nimdie no was inflammation ho esan so wo tools no any machineries ayede be fa o moja ahwehwem na yehu de ya majorly ye ne say oba in every hospital no was say wunya consultation nti yetie de ekoso nyina wi na yehu organs okra ewo problem no say eye eduane na wonim de wo say wudi aye to boas ne aye classical homeopathy ne a kirew there was a wooding in auntie a very important ebisu ohon ma na bia how one kasa kra no lead your life no e wonnim nyama bia wo say ya na the way our body react to nyama no nhye da anim ti utu anamo na oba C4C say ye yare a doctor to din a kirew
de yedi hu nkomo anaso se opese oye general check up bia C4C ewo bibia ye betimi ato ye boase na ya hwehwe woni pedua mu eye no kre se inflammation yedi hu nkomo ene cause problem ni nyina eno nti ye branch nyina ye bie se obi a betimi a walk in na ya twe moja aye free screening so edi amount ewi ani a kire ode ye wo se wo ye plus exercise nti se wo Cape Coast anase central region ye wo Cape Coast ye sanso wa aguna odoben esanso wa aguna swedro wo Ashanti region ye wo Ejoso Kwamu Jachi Junction Takrade so ye wo opposite Feja na Accra ha ye wo Denta SDA Junction number ofra 24/7 ye bejo so ye 050 0040331 050 and now says 050 00328 050 0040328 C4C Homeopathic Hospital ya GN nidi ya treatment plans nidi nti de bia asema ya kan say once treated forever treated anope so me that's it yeah Dr. George Siama Jr. say C4C Homeopathic Hospital into chronic inflammation we hu niema no say de tie nti no one or two bia na wo experience bi ofre doga adaroma ombejo so Mame komra na me ba mo ba ku bi nso wo ho a oh erade aya ma ye fedodo me kwaba